Nā kātahi anō ka puta I te minita take mā tauranga Nikki Kaye I ngā rautaki whakapakari ake I te kaunga o ngā kaiako me te aro ki te whakapiki I te nama o ngā kaiako anō hoki. Heoi hei tā tētahi tumua ki kuna kaupapa Māori, kei raru tātou I nei whakaritenga hau I te hiahia kia maha ake ngā kaiako, kaua ko te aro ke ki te kaunga ake. Anei te pūrongo Ahania Douglas. O te hiahia kia pūrena te tahua kaiako o Aotearoa. The government will be investing $5.2 million, increasing the number of Teach First NZ graduates from 60 to 90. They will be focused on chemistry, physics, mathematics, science, but also te reo. Kua roa te kura kaupapa Māori arohe o Mangere e pōhia nei ngā kaiako hou ki roto I a rātou. Hei tā tumua ki Lucy Te Moana me tutuki tonu ngā paerewa. Mena ka te whakatere hea Nikki Kaye, hea te take, nā te me toru tau te ka nui tērā. Quantity over quality rānei, ahua ohorere ki te ronoi tērā. Hei āpiti ki e nei oati hou, e kia Nikki Kaye ka aro nuitia te reo Māori. Look, Onehunga High School is a great example, right? I mean, I've just been talking to the principal. They've got several teachers involved in science, but they've also got a te reo teacher coming through via Teach First. And what they said to me is that they would have found it very difficult to teach these subjects if they didn't have this Teach First program. Mā noa ho mena kai a rātou nā pukena. Ka taia pē rātou I roto I nā tau e rua rānei. Ka haki ki te kore rātou I whiwhi e nā puki? Well, mena kare, we nā kai o ko hau e whiwhi, we nā pūkena, me whakawhānui ake. Engari ko te ani pānui ki tēnei tumua ki, kaore pea ngā kura Māori me ngā kura haurua e kuhu ki tēnā oati. Kaore hoki he kōrero mo te taha ki te utu kaiako me ngā rauemi. Mena kare rātou te whakapau moni, mo nā rauemi hei āwhina wēnei kaiako, hea te take, ka te hurihia mā rātou hei utu, o rātou rehi tatana. Te āhua nei, kua nui ake te a maimai I te putanga o tēnei tahua hou. Māna, he hua anō ka puta I te tahua hei te 25 o Haratua ki te whakamauru I e nā mānukanuka. Hania Douglas, Te Karere.